حتی نوکل سنور پارێزگە ها مووسڵێ بە هزاران دونەمێن ئەردێ چاندی هاتیە سۆتن و تایبەت لە باکوورێ ڕۆژهەلاتێ دەشتا مووسڵێ مینا گوندێ عەلی ڕەش و تەهراوا و شەهرەزات و gelek gundên din. Gelek caran li destpêka helkirina agirî xudanên ewan zeviyan ekser digehne cihê bûyerê. Belê ji ber berizbûna pila germatiyê û hatina bayekê bihêz neşên agirî vemrînin û dibîte sedema sotina roberekê berfireh. Cotiyarên evê deverê wesa diyartiyan ku hindek kes hene edesên ronahiyê diêxnet nava zeviyan da û digel berizbûna pila germatiyê û bi taybet demê nîvro ekser agir berdibîte zeviyan. چ داخەسکێ و چ بێژی بێمافیە بێت کەسێکی ئەفکارە ئەنجام دابیت و گومان تێدانینە گەلک زەوی هاتینە سۆتن و هاتینە ئاشکراکردن و هەندێک کەس ڕابنددانە عەدەسات دناو زەویاندا و لە دەمێن ڤیر و ئەکسەر ئاگر بربیتێ. الفلاح أول ما يبدأ وقت الزرع يقوم يزرع حنطة وشعير. جوتیاری دەستپێکی ڕادەبێت بە چاندنا گەرمۆجیهێ و وەرزی بوهاری دەرمانن چاندنی دەکرێت و دەڕشێنێت. هەروەسا گەلک خەرجیان لێ دەکات. بەلێ دەمی دروێنی دێتە سووتن و جوتیاریش نەشێتە شتێکی بکەن. حکومەتژی قەرەبوو ناکەن. Li dor evî babetî meseredana rêveberiya giştiya çandinê li parêzgeha Mosulê kir ku bizanîn çend ziyan li dahatê çandinê ketiye yê îsal belê rêveberê rêveberiya çandinê yê berhev nebû çi lêdwanekê li ser evî babetî bidetin. Her wesa li dor vemrandina agirî cotiyarên deşta Mosulê dibêjin rolê hikûmetê gelekî lawaza û bi taybet bergîriya şaristanî ku li demê xwe da nagehne cihê bûyerê. Niha bela kesek pêwendiya bi agir vemrandinê bike ew nahêt piştî çar demjimêran wê bigêje vê de dema got agir vemirîbe. Berî çend rojan agir bi zeviyekê ket me telîfona mala Yusuf kir tangera wanî avê hebû û me pê vemirand. Diyarda sotina dexlodanî li deşta Mosulê ya berdewam e û pisyar li vêrê hête kirin. Aya bû çî salîmborî ev diyarde gelek ya berbelaf nebû li evê deverê. Lewma cotiyarên evê deverê wesa dene diyarkirin ku planeka rêkxistî ev agire dihête helkirin. Kawa Umer Dengê Emerîka. Mosul.